Riječ ima gospodin Faruk Sjerić, neka se pripremi gospodin Sakim Hodžić. Dame i gospodo, u podmaklo vrijeme večeras ja vam neću čitati ovo što je otkucano i zašto me je zamolio patriotski pokret da iznesem na večerašnjem saboru. Ja ću to predati radnom predsjedništvu, ali dozvolite mi da kažem vrlo kratko nekoliko svojih utisaka. Ima jedna stvar koju svakako hoću da kažem, a to je da mi ovaj večerašnji sabor, kao i ona proširena skupština, veoma imponiraju u jednoj stvari. Evo večeras ovdje sjede predstavnici naroda koji je do srži uvrijeđen, koji je ranjen, koji je gotovo iskasapljen. I niko ne reče ni jednu uvredu, niko ne reče ni jednu riječ nedostojnu vaspitanog, poštenog čovjeka. To je velika stvar. Neću ni da poredim sa onim prenosom koji sam slušao sa Pala. Neću ni da poredim, ali osjećao sam potrebu da to kažem. To upravo govori da se radi o bosanskom narodu, o narodu starom, civilizovanom, ja ću dozvoliti sebi da kažem, na prostorima Balkana jednom od najciviliziranijih naroda. Dovoljno je sad za Balkan. Činjenica je da su, nažalost, neki narodi koji se pretvorili u plemena, koji su nas okružili, pretvorili u divljačke horde, izvinjavam se na ovoj riječi divljačkoj, a da je upravo miroljubivost, spremnost na kompromis koji nam vidimo baš ne donosi najviše koristi, nespremnost za rat, pokazuju našu civiliziranost. Mi to skupo plaćamo. To je jedini narod na svijetu koji poput onog kolosa sa Rodosa jednom nogom stoji u Aziji, jednom stoji u Europi. To je jedini narod kojem je Omer Hayam i Goethe podjednako dostupan, kojem je Hafiz i Edmond Rostand, kojem je Firdusi i Šekspir podjednako blizak, koji nosi dvije svjetske civilizacije u svom genu, evropsku i orijentalnu. Zbog toga kad govorimo o tom narodu, nemojmo misliti samo na danas i sutra. Nemojmo osjećati samo glad u stomacima i žeđ. Znajmo da se sada rješavaju stvari koje će ovom narodu pomoći da opstane, da se razvija za 100 godina. Uostalom, nije stvar opstanka samo, nego i razvoja. Zbog toga pitanje potpis ili ne potpis, da je to mir ili rat, ja kao takvo ne prihvatam. To je lažno pitanje, to je kukavičje jaje, nama još jedan put podmetnuto da se zabavimo sobom. U stvari to znači, vi Bosanci, hoćete li još da se branite ili ćete napokon pokleknuti? To je smisao tog pitanja. A ja mislim da jedan običan, da ne kažemo pretjerano samouvjeren patriota, zna jasan odgovor na to pitanje. Potpuno jasan. A na odgovor na to pitanje doista nas tjeraju i prisiljavaju. I ja mogu da zamislim kako je predsjedniku Izetbegoviću kad se nađe u svim tim grupama sa svim pregovaračima. Kad se jedan predsjednik države vodi na ratni brod, molim vas, u sred Jadrana, da se na njega vrši pritisak. Ja mogu da zamislim kako je to. Kome se žuri? Žuri se Miloševiću, žuri se Karadžiću, žuri se Francuzima, žuri se Englezima. Vidite, nama se nešto baš i ne žuri. Izgleda da smo mi već toliko ogrezli i navikli, da smo mi toliko prihvatili ovaj dio naše sudbine i upisa, da ga možemo izdržati duže nego naš dželat. Pazite, to je jedna prednost koju možda treba iskoristiti, koja nije za odbaciti. A Karadžić posebno žuri, on nema države. Državu srpsku može da stvori samo naša skupština. Ja se obraćam poslanicima sutra kad glasali, da državu srpsku, koju mi sad zovemo takozvana, a možda jednog dana nećemo zvati, mogu stvoriti samo naši poslanici.
jer samo naši poslanici imaju priznatu državu. Verifikovati postojanje srpske države, a tako i Herceg Bosne vjerovatno, mogu naši poslanici saglašavajući se sa neraspakovanim paketom kakav nam je ponuđen. Znači, nije pitanje potpisati ili ne potpisati. Pitanje je raspakovati paket. Toga se i boje Karadžić i društvo. O tome oni na radiju i televiziji najviše govore. Imamo li mi pravo potpisati paket onakav? Molim vas, ako ga potpišemo, hajde da se ne zavaravamo. Za nekolika mjeseca niški graničar će stajati na Kozijoj čupri. Ili 100 metara gore ili dole, nije sad bitno gdje je to linija razgraničenja. To će biti granica Republike ili Kraljevine Srbije. Kada naše dijete ili unuk se naoruža, pa dođe do topa i bombe i aviona i pođe tamo, to će biti agresija. Onda će opet zasjedati Savez bezbjednosti. Onda će donijeti rezolucije protiv nas, ali će se te rezolucije poštovati. Neće Europa islama u Europi. Iskoristit će svaku priliku da nas potisnu i stisnu. Zato nas istiskaju praktično u dvije doline, Tuzlansku i Zeničku. Tu narod bosanski će samo podivljati. On se ne može razvijati. To su male, ekološki neuslovne, ni po čemu, završavam, ni po čemu dostojne za razvoj jednog naroda i stanovništva. Da skratim, mislim da se na neraspakovan paket potpis ne može staviti, da je prvi naš zadatak urediti malo stvari unutar države, nahraniti ljude, spriječiti kriminal, pogledati da li sva poslana hrana dolazi do onih usta kuda je poslana, vojsku obezbijediti, djecu obezbijediti, a pregovore voditi polako. Tu je palo dosta prijedloga, ovaj koji je iznio dr. Silajđić, čini mi se ovako ubjedljiviji. Ja toliko hvala vam. Hvala profesoru Siriću. Gospodin Sakim Hodžić, neka se pripremi gospodin Halid Čengić. Ja mogu da razumijem žurbu Srba, Hrvata i međunarodne zajednice, pokrojitelja i zla i pregovora o ovom političkom konfliktu. Srbima treba potpis da odmah traže skidanje sankcija Srbiji i Crnoj Gori, da zamrsnu ovo stanje u Bosni, jer u ovom prvom poluvremenu rata dobro stoji, da po tom oprobanom receptu osvoji i stavi pod kontrolu UNPROFOR-a, idu možda i dalje na Sandžak, Kosovo i Makedoniju. Hrvati koji postaju najveći gubitnici spašavaju što se da spasiti. Međunarodna zajednica je premorena nama, a ima i većih i drugih planova. Treba u Bosni što prije završiti, ali ne mogu da shvatim, imam svake pameti ova naša žurba da navrat na nos preko noći sami sebi vršimo pritisak da to moramo potpisati, a iza toga sami ćemo ukinuti priznatu Republiku Bosnu i Hercegovinu, čije predsjedništvo, vladu, Ministarstvo vanjskih poslova svijet jedino priznaje. Izgubiti kontinuitet međunarodno priznate države koji moramo kao malo vode na dlanu čuvati. I time se staviti u istu ravan sa Republikom Srpskom i Republikom Herceg Bosnom, što je njihova želja, a iza toga ponovo tražiti međunarodno priznanje. Onaj ko to ne vidi pravi katastrofalan previd, poguban za cijeli muslimanski narod. To bi stručnjaci iz međunarodnog prava i oni koji bolje poznaju međunarodne diplomatske odnose trebali da jasno i nedvosmisleno kažu da je to tako.